mu minsi mike ishize ubwo umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Iran yazaga kuba yicwa. Intambara yaratangiye ku manywa y'ihangu ku mugaragaro, ibisasu bikomeye cyane, amaroketi yambukiranyije ibihugu kubera yuko igihugu cya Iran kimaze kudekarara ko umuyobozi w'ikirenga wacyo apfuye, cyahise kirasa mu bihugu birenga 7 icyarimwe, aho kibanze cyane cyane ku bihugu byiganjemo ibirindiro by'abanyamerika, cyane ko iyi ntambara bivuga yuko ari intambara iri guhuza igihugu cya Iran, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ko Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifitanye umubano udasanzwe, aho bifatanyije nyine muri iyi mirwano cyangwa se muri iyi ntambara yeruye itangiye mu minsi mikeya ishize, ndetse mu itangiriro ryayo ikanangira inahitana umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran akimara kwicwa, Iran yararakaye cyane ku buryo nyine yarashe mu bihugu bitandukanye birimo ibirindiro by'abanyamerika cyangwa se ahantu hose ari umunyamerika. Barashe ibihugu bitandukanye, amaroketi akomeye cyane yoherezwa mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko ariko bibanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, cyane ko izi nce arizo ziganjemo umunyamerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikimara kumenya ko ibitero bimaze kugera mu mpande zose zitandukanye ari guhiga bene wabo, nabo batangiye guhita bagaba ibitero mu gihugu cya Iran bafatanyije n'igihugu cya Israel. Israel nacyo ni igihugu kidasanzwe mu buryo bwa gisirikare, cyane yuko bafite ibirindiro bya gisirikare mu bice zitandukanye z'isi. Gusa ibihugu byombi, yaba Israel ndetse n'igihugu cya Iran, ni ibihugu byubatse mu gisirikare mu buryo budasanzwe, yaba mu ngengo y'imari bikoresha ibikoresho bifite n'ibindi bitandukanye, aho nyine muri iyi minsi ya none biri kwesura n'aka kahava. Iyi ntambara imaze igihe gito itangiye, imaze kwangiza ibikorwa remezo bitandukanye, ko higanjemo ibihugu bitandukanye iki gihugu cya Iran cyagiye kirasamo, ndetse inzira z'ikirere zimwe na zimwe zarafunzwe. Mu burasirazuba bwo hagati biragoye ko wava ahantu hamwe ngo ujye ahandi ukoresheje ikirere, nk'ingendo zitandukanye mu bihugu bitandukanye byiganjemo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byarahagaze. Kampani zikomeye cyane ku isi zirimo Qatar Airways, Fly Emirates ndetse na Etihad, izi ngendo zose zarahagaze muri utu duce. Biragoye ko wava mu Rwanda cyangwa se mu kindi gihugu runaka ngo werekeze muri Qatar bikoroheye, kubera ko uyu munsi wa none ikirere cyaho kirafunze. Si uko ibirere bifunze gusa, ahubwo abashoramari barenga ibihumbi n'ibihumbagiza bahombye amafaranga atagira ingano, cyane cyane muri iyi minsi izi ngendo zo mu kirere zimaze iminsi zihagaze. Ni ibintu byahombesheje amafaranga atari make abashoramari batumizaga imari hanze cyangwa se bakayoherezayo. Ku munsi hakorwa ingendo zirenga ibihumbi n'ibihumbagiza, gusa izo zose zarahagaze. Abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga bari muri ibyo bihugu, yaba mu buryo bw'ubukerarugendo cyangwa se mu buryo bw'akazi, uyu munsi wa none baracyarimo, bamwe na bamwe aho bari gutabaza bibaza igihe bazabiviramo bikabayobera. Gusa Iran ikomeje kumisha urufa rw'ibisasu n'amarokete ahambaye cyane imbere ku muyoboro w'urugamba, cyane cyane bakoresheje ikirere, aho bari kurasira mu bihugu bitandukanye icyarimwe, by'umwihariko kubera umujinya n'uburakari batewe no kubura umuyobozi w'ikirenga wabo. Rimwe na rimwe banarasa ku birindiro bya gisirikare, ahubwo nyine aho bari kohereza rokete bakazohereza ku bibuga by'indege bitandukanye, bakanazohereza mu rusisiro cyangwa se mu makaritsiye atuyemo abaturage b'abasivili b'inzirakarengane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomeje kuburira abaturage bayo bahereye muri utu duce cyangwa se bacumbitse mu bihugu bitandukanye, aho bibasaba kwitwararika ndetse no kwihishahisha rimwe na rimwe bakirinda cyane mu buryo budasanzwe, kubera yuko igihugu cya Iran kiri guhiga umunyamerika ahava akagera. Iyo ntambara yero ihanganye mu bihugu bitatu birimo Israel, Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri ku ruhande rwa Israel. Gusa iyi ntambara nta muntu n'umwe uzigiye izarangirira, nubwo twese tuzi igihe yatangiriye. Gusa aho igeze uyu munsi wa none nta cyizere kizarangira vuba, kandi uko igenda itinda niko ibintu birushaho kuba bibi, cyane cyane ko abacuruzi batandukanye bari guhomba amafaranga atagira ingano. Hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda. Niba uri mushyashya ukandi subscribe kugira tujye tubana mu makuru mashyashya yose agezweho. Ikaze ku isoko y'inkuru zicukumbuye kandi z'ukuri. Nge nitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane. Imana ibarinde kandi ikomeze ibane namwe. Ciao ciao.